wey'ngane zakwethu, uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu uMkhanyakude TV. Ngibingelele kuphi nakuphi la afinyela ngale channel yethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu ithinta iy'ndaba laphana ithinta uMaskandi, imfezi emnyama laphana izithintele kubakhulu ngenkathi ikhuluma laphana ephejini layo iposta isho ukuthi yona ayifuni muntu laphana mhla yadlula emhlabeni ozodlala ushunwayo edla amamiliyoni ngoshuni wakhe laphana wey'ngane zakwethu. Phendula abantu abaningi laphana wey'ngane zakwethu ukubala nabaculi imbala laphana wey'ngane zakwethu. Ucevuzile uphendule kanjena wey'ngane zakwethu wabona le post yefezi emnyama laphana kuma-comment. Inkinga qhawe uma usewufile angeke ukwazi ukuvimba umuntu oyobe ephila uma enza into ayithandayo laphana wey'ngane zakwethu. U-NBZ naye laphana uphawulile uthe khuphuka ngabe yami ukwazi insele naye uyihlabe wayihlikiza le ndaba kafezi emnyama laphana wey'ngane zakwethu. Uthe uma usufile usuke usufile laphana usakhalela indaba kashuni uthini nabantu abayolala nomkakho ey'ngutsheni zakho laphana. Siyichanele hamba phambili uMkhanyakude sithi seko bedle nemali yakho kulale